Saya visit Choi. Hari ni Star Life berada di The Garden with Valley bersempena dengan pelancaran Suiso Hydrogen Hydrogen Water Generator. Okay. Sebenarnya kita nak tahu macam-macam benefit lagi daripada Suiso Hydrogen Water Generator ni. Sebab apa kan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu kehidupan kita harian tu adakah kita bebas daripada toksik. So hari ni jawapan ni adalah pada pelancaran seperti dengan produk Suiso Hydrogen Water Generator. Gitu. Okay. Kita tengok macam mana. Boleh dah kita jaga kecantikan. Kita tengok dulu. Okay. Go to left. Bottle, just pack it in, twist it tightly so it doesn't overflow, and turn it on. That's it, basically. And within 5 minutes, your water. On the count of 3, 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, let me present to you Suiso, the water generator, hydrogen water generator. Okay, saya masih lagi mencek biji air. Nampak gaya ni selepas daripada pelancaran ni tadi, kita dah dapat tahu dah orang kata apa sebenarnya kebaikan yang boleh kita perolehi menggunakan produk Suiso Hydrogen Water ni kan. Jadi kalau kita nak tanya pula dekat orang-orang kuat ni, apa persepsi ataupun macam mana cara kita nak guna dengan lebih jelas method yang diorang ada ni, nak tahu benda ni, saya rasa better you all survey je apa yang Ain tengah tanya dekat 3 ini dia antara big boss yang memperkenalkan Suiso di Malaysia. Layan terus. Ain, jawab sikit. Okay, sekarang Star Life bersama mereka orang-orang kuat Suiso Hydrogen Water Generator. We ask why we must choose Suiso Hydrogen Water Generator. Suiso dalam ada 800 to 1150 ppb, dia boleh masuk dalam kita punya badan untuk neutralize free radicals. So free radicals sini pun ada, semua tempat pun ada. Even kita pergi gym pun dapat free radical. So dia boleh masuk badan kita, masuk blood-brain barrier kita untuk neutralisekan free radical. Jadi badan lebih sihat dengan complexion lebih cantik. How we use Suiso Hydrogen Water Generator? So first thing first, you have to first twist the bottle. You put any mineral water or air dalam rumah pun boleh, masukkan dalam botol, invert it and just press start. So you boleh tengok dia jadi lampu biru, indicate dia sudah start processing, and you boleh tengok dalam dia ada bubbles yang keluar. So ini bubbles dia produce hydrogen dalam air dan oksigen dia keluar dari lubang kecil ini. So oksigen dia remove kan dan masukkan hydrogen dalam air yang you letak tadi. 1 jam kasih habis sebab hydrogen dia gas banyak, ringan kan, so dia sekejap dia hilang. Once you make, you drink. That's why we make portable. Let's say you buat dekat rumah banyak-banyak, nanti you mau minum sudah habis, you minum air banyak. Senang bawa pergi mana-mana lah. So macam handphone, you buang dalam kendai, nanti thirsty, you ambil satu buat minum. Where we can get Suiso Hydrogen Water Generator? So you can get it in Robinson and some of the authorized reseller ada dekat Subang Jaya, dekat Taman pun. Boleh cari dekat website kita, suisoh2.com. We wish everyone to have healthy body, very nice complexion and sekali muda sekali. Launching tadi, akhirnya kita dah tahu dah apa benefit yang kita boleh dapat daripada produk ni. Selanda, tunggu apa lagi? Dapatkan produk ni sebab apa dia mampu mengekalkan kita healthy ataupun sihat dan juga bebas atau toksik. Very good untuk awet muda. You know, Suiso, thank you.